Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u novoj epizodi. Ljudi, danas prelazimo u GTA 5. Znači kao što vidite, igramo GTA 5. Evo sad ćemo malo da prelazimo u prvu misiju. Vjerovatno ste svi gledali ovu misiju GTA 5. Nije veze. Ajde, sad ove tjeramo tamo da idu. Idi jebote ja sestru. Ovako kad ne snimam FPS mi ide u 60, kad snimam manje FPS, zato ga snimam sa Frapsom. Kad snimam sa Bandicamom ne lagujem njim, a kad lagujem klipujem, pomo zašto. What is the problem? Why are they still out here? You were meant to lock them down! In the back! Come on! Pišite šta da snimam, brate. Sam ne mogu nešto. Sad ćem doći poziv. All set! Phone it in! I'm calling it! Eksploziv, yes. Yes. Evo sad ćemo da eksplodiramo sve. Vrata 3, 0. Prelazio sam sad jednu novu misiju. Ono kad sam krenuo svoje ovo da radim. Ako želite da napravimo prelaženje GTA 5, znači ja ću snimiti. Ja sad ću ovdje nakupiti se para. Skinuo sam dosta novih programa, skinuo sam Camtasia Studio 9. E sad će me ovaj lik, evo ovaj policajac uhvatiti. Da ćemo morat pritisnuti Alt. Ovdje se ne mogu preskakati karcene, pa možete jedno premotati. Eto. Veliko. Kao što vidite ovo kretanje, kako se sad Gregor kreće, to ona ima mod za GTA San Andreas, znate. Opa, sad ćemo ići u cover. Mislim, sve piše ono, sad će eksplodirati. Sad će ovaj postati da eksplodira. Znači, stvarno dobar GTA 5. Meni uopšte ne laguje, ali svima ono malo laguje. Malo, ali svakako tu je jedna baš zaključa. Dakle, sad ću doći munija. It never is. Come on, go! Come on, guys! They answered the wrong call. Give them their faces. Who's next? If I'm gonna die breathing right. You shouldn't have been a cop. Ne, ovi policajci nema šanse da su uđu. Get out of here! Back the fuck down! Bring it to him! Drop it, prick! Don't be as dumb as you look! Move! 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 Don't be an idiot! Get out of the way! We got a window. Let's go! Ako želite ljudi prelaženje GTA 5 možete da napišete u komentaju, zato bi se ono stvarno prelaženje stvarno snima. Cars up here! Let's go! Move! Come on! The kid might have failed! This wasn't in the job description! Blame the pricks who called you out here! Crack forward! Bio sam i Far Cry skinuo 4, uopšte mi nije lagulo, ali nije mi se sviđalo. Nije mi se sviđala igrica. Znači, možda skinem Just Cause 3. Mislim, ovaj kompjuter može pokrenuti sve igrice. Možete pokrenuti igrice koje hoćete. Znači, može pokrenuti 17, može pokrenuti GTA 5 bez, kad ne snimate bez laga. A kad snimate možda malo bez laga. Idemo sad da vidimo. Znači,
Dobar gig. What took you so Stvarno. long? Shut the fuck up and drive! Ovdje malo See sakovano. that shit? Fucking put that bitch's face against the Ne, glass. ovdje See ja that? Yeah, nekam. you're a real stout. Spiješ ti u kompitara, brate, nemam pojma šta da snimam i da igram, ali ne mogu igrat sa od puno gigabajta, zato vam je teško skinuti, trebam da čekam oko 25 sati. Za ove pilice. Nisu pilice možda 20 gigabajta. Guy's a dick. O da, ovdje sam ja preuzeo kontrolu. Come on, let's get to the chopper! Znači, vidite, kad ja vozim, no, We move quick, we can beat the train! mislim, ono normalno, to zalagam, kad snimam, a kad ne snimam, ne Coming our way. Be cool! They ain't made this car yet! Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. 50 FPS u bilo kojim Shit, shit, situacijama. shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! Nećete izvoditi. Znači, ja ovdje ću vas udati u voz, pa ću se auto aktivirati, kad će ući ovo, kad će trebati počeć. Možete da vidite. You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. Sad ovdje kascene, kako vidim ove kascene koji traju po pola sata. Stick to the Sad će fucking onaj plan. snajperist da ih pogodi. Znači, taj snajperist će htio da pogodi Trevora, ali će ovaj užiti vodu. The fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Ja sam I'm hit. Oh, Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey! Go. God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Eto, sad policija stiže, ja se borim, to jest sviju. Fucking die! All of you! Kill me, you pricks! Die, you cocksuckers! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Motherfuckers! Dođite. Eto, ovdje treba pada. Hey, you! Bježi, Hey! bježi, bježi, bježi. Sad ćemo na to ženu pa će to bjeći. Fucking stay back! You come near me, she's fucking dead! Stay back! Go! Go! I sad tu on ide, brat, sa Los Santos. Sad vidite crni ekran, ali tu vam je Was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with 2 thieves. So perhaps Rockstar Games. Gledaj. we are born of sin and we die in Znači, ono, this majka. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know Pogađamo ovu kasenu, pa ćemo... Evo, Grand Auto 5. I piše, jel? Tu je Michael. Evo, ja sam sad premuto ovu scenu. A mi sad, ajmo odigrati ovu misiju. U ovoj misiji nemam pojma zašto, Yeah. ali brišu mi se teksture. You always was, old shoot. Znači, odigrat samo još ovu misiju, ali u ovoj misiji, brate, brišu mi se teksture. Čekaj.
primjer, idem kod zgrada i brišu se teksture zgrada i svega. A stvarno, tu se ne dešava. A u misijama jebati tetku. Šta mi udario, još opet se vršiti. Da, trebamo ovo. A vidite sad će ovaj auto odjednom ubrzati. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Woo! You want to get whips like this, you gotta stay on your grid now. Nigga ain't too some time over nickels and dimes. I stick to repos, dog. Hang it right there. Yeah, whatever you say. Ajde budemo snimamo druge misije, naravno, ako budemo. Da malo vodimo u first person. Smanjši ja ovaj... Hey, look out for fools like me. Ne da vidim, jer mogu da smanjim kvalitet GTA 5. Ako želim. Oh, we filming shit here, huh? Mogu smanjim kvalitet GTA 5 ako želim, pa da bude veći FPS. Ali ono, FPS je ovakav dovoljan, ako ono bude lagovalo, malo više da ne možu gledati. Smanjiti ovaj rezoluciju. Znate ono, high, very high, low, medium, mene sad na medium. Ili biše na high, ne znam. Ovdje mi sad kada pratim. Samo sekund. Znate, ovdje mi je sad okolo i tu dobro. Hey, I'll come at you from the shoulders, homie. Sad se ne biš što prvi put kad sam zaigrao ovu misiju na moj kompjuter, brisali se teksture, ali sad se ne bišu. Evo imamo kretina, brate, vozi po manje. Oh, shit! Bam. Okay. Left here, we go. Salgato. Bam. Going through the parking lot. Fine. I'm gonna make a withdrawal, homie. Dajde, iskoristimo ovu kodnu. Dumb motherfucker, that's the Union Depository. Ovdje se završava trka. Evo ovdje sam trenutno. Mi smo prošli, znači ljudi, malo se odužava ova epizoda. Hey, look out for fools like me. Fantaziju u studiju 9. Mislim reći, manje se ne znam. Ali ako ne bude dobro rada Fantazija studiju 9, onda snimit ponovno Fantaziju studiju 8. To će biti sve ljepše. Pa. Možda ubrzamo ovo trekanje i ovo bježanje. No, možda ubrzamo samo bježanje od policije s imenom Epicen. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself.
But seriously, maybe Evo, he's not a 16 racist. minuta. I don't think that he Snimamo. is man enough for Dobro, a je do car 2 like this. ugotovo. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all this phone money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are Što man sad enough? trebamo raditi? Show me. Sure, okay. How about we fall through? Ljudi, ovdje ćemo završiti epizodu i krenut ćemo sa novom epizodom gdje smo upravo stali. Evo ljudi, krenuli smo ponovo sa novom epizodom. Rekao sam odmah, evo upravo sam završio ovu staru epizodu. This chump change. Sad I'm prvu gonna knock epizodu a bad, grown and sexy bitch who ain't got a fat Pizaki. Who Ja you to trying to cijel jedan impress? klip da Your trpam, a auntie ću i Denise. dosaditi. With all that ass, nigga, she got ass. She grown, 16 minuta yeah. svakako She klip grown je into a sasvim fucking dovoljno. idiot. No, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Bam. No, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Ne, valo, šta prelazite, vidite da mi je crveno, odmah da ja idem. Hop. A sad trebam nešto uklest, valjda. Ne. Man, shit, it's good to be home. Trebam samo da... What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of those. Znači, ljudi, to je to. Ja ću ovo spojiti u stvari u jedan dio. Zato bo ja sam mislio da je ovo nova misija da će biti oko 5-10 minuta. Ali evo, sad ću ovo spojiti sve u jedan dio. Mi se vidimo u, znate svi, idućoj epizodi.